dayu ipi da thoi di bertuit na do ka adhar uling ya ka adhar hitai tai kong dari hun seriang nitaya ka medical ta dayu ipi ka agriculture ka forest kaya lang i Women CLF Cooperative Society nam dongbe mentagas ngi apenritore ulber arjar penreu kala penlong ka medical camp in collaboration district medical and health officer West Jaintia Hills district haga negas ngi layadon bentalang naga department beper ya kanega program la penyai da chairperson ikong Phalinda Thubru ibadero secretary general jongga CLF nam dong circle hashwaban sedang ya katega program la pedyang sengobha ya baro ki badon lang haga tega sngi dai president jongga CLF ikong dona senta lengdo bot sa gijingkran na irang ba shnong beper but haganega program la ajingkran na baro ki officer naga department beper kentup na do agriculture department na isar emla pasam ADO Jimmy Lalu jongga nabdong circle naga agriculture department health department Dr. H. Poswet namdong PHC department jongga MSRLS isar signboard forest department block department bat kumjuro ngilayo ya kajingkran na doctor jongga veterinary department haganigas ngi nakaliang jongga health department kala aero ya kipai ba na do ka check up hadog dawai dashin naga agriculture department kala asha kipai ba yagi sambai jhor sambai ka ba bat kiwei de ki jai sambai kumjuro naga block department kala yarap ya kipai ba banshan ya ka adhar pat banling ya ki adhar klem da don kam ban siu AA haganigas ngi dagi spangut ki breu ki balayawan shagani ka program kentup na do ki long kmi long pa bat ki khon samla yele hai ga te to u etika ye da ye gi jingri e por badang chat gi nang wa yo la ji go ye kani kujut nang yo pi ye gi yang gi chat yu nang yo pi yu da hi por biang ye gi ni etika ye da wen da le i wuro chis nang mai te hinu ni por em kam phi ye ki wan segi dispensary i nang wa yo wan ni chi nang yang phi te hagat ni ka te wa em ga scheme nong em ga tu ga yong ga central scheme ga national mission on natural farming ne em go implement gat ni wat ti ga scheme man hay to irep yong rim yo wi gat ni yele open mi na ga central scheme central na ga ong ba na ga scheme Sorkar be no modi wat mo do wi scheme mod no wan pen mi ti ga scheme hagite hani thalas kin nam dong blok lasan deli cluster dep dep snais ni nam dong wi start thalas kin so deli katadang mi biang sa wi cluster sini le dem gi warep was nyau gua gi kwa urep gi natural farming ne urep kai por urim chua ang department gi waper pater kamjo le yipigi member le negi i member yang ich pouch namo yang niga CLF ikuplay UPG bon naman taga CLF go wada organize gani go program go man go yo man pair mo hejing ito wa common wa pi hejing ito wa ta connection wa igi department line of department go pair how yo pelu jing bon yo is nya to igi jing em kam le ni igi jing le em jing do na yo tip yu igi jing em kam lor gi jing em kam le yo tu yu pelai gi te gi jing em kam ha te gor kam o yo i ga te ga jing mun toy mo ha gi im lang sa lang ha ne chnong ga thau nga ge jan ga te gi jing mun na liang yang CLF nga yin he ni yo timidi phi nga tu yo nga Jimmy Lalu nga to EDO yang ke nam dong circle mo man ong nam dong circle nga wa to pa gi ni gi area he ni kam chi so pha so wi chnong mo yo timidi bi neo penjrong yo pen siapi katu kan ni gam yang ga agriculture department hewa to katu kan ni teli scheme ya to pilar i por le dalai nga liang nga wi scheme he jing to wa de chamba to ga scheme he to wa ni gi scheme gu yi pi apply gi ni korlor le ni gi rice holler gi ni ga kor dum kuba le ni gi pom ma hawa wan gi nong ram
office ongi ma em kami apply kata nei bah kata em ga subsidy rate mo ka wa haidor wa 30% nabi 30% ga government kata ye pika apply hewan ipor tangi gi jing em kam ne liang phi jing em kam go yi pi pen biang phi ne liang ikot kisla to hapen biang phi ge ipik chwa go wi idor citeng arteli te ka passbook dame te wo adhar ma te kamu dapat senyah gigi udah dak kelam tene te em hiwi ga stall yang ga adhar line itu yung pm le ne bau adhar le wiu em kam ne bau le dam em adhar resep a gitu mi piu apply ma nalori te le cv benta utawa sa ga farmer id le ni ga id nong ram le dam em ga te miu apply ma le dam em ga te miu apply temut te gi kot gi slagi wa hab gi piu apply gi wa hab apply pi sia ba apply kita nang jajan em na pile gi yo ika o em na pile eng puyo tengah ang apply ga la dem em kita jinjar apply di nai ba wa la da submit code ba ikam tu klem ga afa ma id mana po se shilong nai ba gi tu kod islam bi hab pha gi shilong de ba gi ga order o yo ana shilong nai ba ro cha ar jaga tanai te daw nga na liang nga ka terpa di pi wo apply bi ga ni ga fama id ne ba am to go o apply ne ba o em go form na liang ga office yo verify na liang nga ata yo sign out ata yo apply bi ha CSC ne ba da em hi ga wi CSC ni hanam dong hai ti ya te yi pi apply hai tu la ne ba wa kam ong adu po setia artia le ni ha po chi benai muslim do yo bi ka khnang wa gi te gi jing man to yang gi scheme yo em ga department yang i yo khnang yo man gi ulai bet ulai am ti sliang o pe da sagawi wa open up siao le ni pen siao tu hai ni wa em gi na liang yang ga kalian yang ke department yang ini agriculture MI sembe kam sembe seru sembe tok motor kata begini gi sembe ke bah kiuman gi ar jaita to wi CAUR1 tim tim ni jo rapio nam jo em rapio le dasnya banapio to le so wi won to ong gi high yield variety gi tegi wodo sa mi chiban em gi ho office ho sia thod em go stall wada penbet kerpang dalia yang ke CLF to wada rap bongi mio tarat ura tersibet kiwa kwa nya bahawan yin pen ni ke office ini MIT kamera ye pi1 chimite sembe di makana ma kita makana pi nei ba em kita scheme go am gi grant e be kam tu de makana sigi nong rap ma the MLS go wi open squad open sia pi nei ba u de sia tho to wi to jo subsidy dan ko ba to ko ba paket nang exam tu wada pun pergi wada rap hau cai ni ma nalor itu lalu em subsidi rate yang sebab atau sebab change dalam tiba hal tak dang ini wat gi sampai gini wat season gua tak porus dang na urap tam tiba ada em kam hatikan bem negata la idor subsidi rate kata do yo aga haidori wa ni aspa arosan yo ba paket haidori wa aspa Jadi kata kamu jolek gini gisnam cik gisnam utawa gini gi area atau yang menam dang sakil kamu ji sopau cenong. Tadi jo dai be isi tita office yang iu em sejuai. How new snam dan yang go office di pen be iknang yo komon yo pen suk ipi ginong rap. Lai ulai pi cedo cerita lai ulai cedo sejuai. Ma tadi pen po gi kita gi inputs leni kita gi sembe orang hari ni office Hanang wala jula si jua yo one bed pi hani. Gisni wa tawon pempo kita gi sembe. Mana pempo gi ha district yo pempo gi sini sa blok, ni sini sa circle. Lembah gi wa chnong yo pentip pi khanang wa gisni yo stang no yudai. Ma kita do pentip berhadin tekat dia mentu chok kita em gi sembe kita gi dai maknawan gi bion sembe. Tengah akar pak pi gi wa kwa wan chimonete. Ma, the boy. Katu yo I ke jingklam, woman kerpang, yang ngetne gesngi, nakal yang ke health department. Kamte kerpat ya I sar H Portswen, sar dokter, senya berhacim yang ni ke bentar ke yang pi. Nengkong nengcap, ngoi blai trekenrat wada EWE o walang ni segi ura ekubule chairperson apply ke niga program
ikuble yo uhe chinong ga namdong bi madamian yo uhe chinong ga muknam uhe chinong ga madar tiang wad em lang wi chiro yo gi de wi department ora em lang wi hini por ngale dan ora tim embak timit nga sini kamba ngau Dr. Hud Kidahar Poswet ukra etai namdong CHC les nep katu ukra etai te khajak au batai phi mg topic ki waju cham ha cheni ini cha namdong area ora kawi dengkong kwa uklam chpang ga inject immunization inject ikonbo jinga ke de yang kasi am jing IT kan Debha itu em kam hai kon bo yo inject yo yedani bon ki kam tam kam ge yot yang percet ki polio TB da bon ki tigi jot yo yedani tigi vaksin ni dua inject segawi kan ni udang em segawi ga vaksin na kon bi sarkar HPV vaksin dah kata dekat ni dah sedang kai ni monde sedang ha kanam dong lewan phetai yigi kentai jawa kasus nem ado kasar senam apa kasus nem ado kasar senam ate yo yada kata ga kanser yang ga josnya ba pijan kanser yang munakon cervical cancer mut ladi ami konfi wa kasus nem do kasus nem ta yep yo wanya ke sita yo inject angasni inject ista tai nam dong sekowi ko aplam nya gani ka khakon hospital eba yo I cheni ampun bhawa khakon thiyung ko chikini nam dong area sa ni ha gani ka nam dong B drop ku kan ni drop Guna gini ga khakon chiyong eba lembai jingkre kam gini gi VO kam gani go em ga menre lade yo bahapi kale da poi bhag gini gi mut ki bro chatai se ko wi kam tipi am gi ga skim yang SMS skip la katala yigi mut kamon yo e bai kari sarkar lade wan khakon gi ditai nei lai thu kari phi teman tiap kah pila laibu gitu, tapi ki kena apa san senem, lalu cuba kujut ki, tadi yung wantu ki laibu hospital si yung free tadi sarkar, mbak tega skim CM SMS. Nalor katang ay kubleiru, ki department mo, ki balawan lang hakan ka si kebamentah banten semua, ki ba nakaliang cuki kila kumno banyarap. Kalau siya kecing bentoy nam ta jong phi ki nong snong kathan bat ka rihi brok wei lalor jong kata ru ki don ru ki skim ma fer mo ki ba ya trailang rengkat bat ka DCIC office bat ru bat ka MOFP office ki ban yarap susu kumno ban kentiu ya ki kwa ban sengkam nabe Nagaliang yang ka forest department snya bahasa jingklam hadak Kung chat sungu reply leo I saya nang yo I chem kaniga program yang pika sila wars khule yo rong ba snong ka namdong pi pat itini kibi rong ba snong la chu walem ni kini department fair kamar tipi ga naliang forest department I to kwa penyerngam ngani pertai tumden tumpra warai thau tela dem I thau yang chenang bari thau private yang chimet la snyoga e chuk forest yoga tungden yipi yoga le plantation tek jing tungden ta apa kachpaus nem to gas kaniga social forestry yang I uri sumar adin chpaus nemen
eti ga chipi dan apa paus nun daman iu department yang iu social forestry kau paj wara I te pungkut te nadang sadang nga kelam lam ju kelam te pekom kelam dini tino kejak sawi em gijengong wa idau trade nyipi ndre ini por itu adang iden adang kian to utung ndap choice plantation yung meneda watam na tung plantation ni yo sam chpig pai ban ngam tu kulam pi tu dini gintin siak kublai ban Lesbon ya piwa ro kirang ba chnang miu jar kerteng jar bertu ipi na kini hadwi tali kiwi o te lesbon ya piwa ro kublai le ya doktor atau wanaka veterinary lesbon ya pi doktor wada petai pi hawa MK yang kecing injak ya ki jingri yang itu lesbon doktor lesbon na bentai ke wanaka department yang ka horticulture wa petai pi sepang kecing MK yang gitu ka atau yang ka horticulture sepang kiso ba kecing repair lesbon ma lesbon na ka department yang ka agriculture uma jemi lalu yang ka ADO Namdong Circle lesbon ma lesbon le na ka bentai ke health department Gua naga health department I doktor H Pochna lesbon doktor bentar kecing petai PE kecing MK yang ke immunization lesbon doktor lesbon le ya isa signboard man yang kan non farming petai sepang kecing MK yang di training repair wa kecing chna repair lesbon ipi sar lesbon le wan naga blok na do sar BPM yang ujo lang ini cepat bat kamju le sar CC yang sar risan yang ba kecing board bat kecing ya rap lem yang pini cepat panjing mod pi ada program kandang tolong ba yang pi wa ya rap pi lesbon ya kecing lang yang pi ini kesini le ya ki WO repair kiwa wan na gini ki khatwi tali ki WO ki wada wan pi na ka benta yung pen dep i gani ka program lum MP gani ka program jan man ka golai bat ble ci bolai na ka benta ki long hika yong ka badan sari SSA school bat kamjo ipi ki kena school wada wan pi ne ka sni ta ku ble ci bon ipi ku ble le ya ki ya uma karlik wada tna ikite ga stall ba kamjo deman media yang ini ga sini ku blai ci boni pima ga jingkra stom yang pi deman gani leyo penman ni gani ka program yang i go lai ba ini ga sini ku blai ci bon se sen biang ku blai le ya win orang ba em lang i to ma pius so ku blai ci bon pima wada em lang pi ini ga sini ku blai le ya pi waro so blai ya ka ya kinong chat wada prikre ba mi ichitai wada chat ki iga ga ba modang yo ba mi chiben sisien bi ai kublai pi waro iwi pe wi sorry kublai se ki inong chon adhar mur ki melen wada wan pi nang ta pende bi chon ki adhar ka tu MK me ki ku chon ki adhar kublai sibon i pi waro I rang ba bat ki kan thai ki na waro wada wan pi ne gesni ada yo penman ni gini ke program la man pi lemwan pi ke program yang iman ke golai bat ya saja sen kublai kelum ye pi waro department repair bat ye pi lang waro kamjo kublai sibon ya ne ke singi banang en godang melenyo sabhama benga ya saja sen kublai sibon kublai si hajar mo kublai jibun kong treasurer yang ga yacem lang ECLF ya ga jing kublai ga yang pi nga jantip dang emumentling mom MD tegam onggo kublai kelum pi waro soci sen biang ngal kublai pi wo blai kenra ukur kukur do yang ai pi waro ki wa em ini do iken do hado I he do wo yo I kemet ka phat ko chai ko nang wo nang yi chu I kre I kami wo bha kham tam ne benta ka im lang sa lang bat hiju pole kerpa pi I officer repair di department repair wa dua I kam tam ya KCLF yang I yogi kre yo ku KCLF yang I yogi wan ra cibon kijing ku kijing ro jing par hampo ka cluster ga yang I
te kublai cipun iu blai kenrap uri uda uker sumari hawala luti wali wani sayung jasem yang te kenang yo dep ikami jam yang te marsin dep nini yo yo chondori manda bi chondor teu lai cegi cegi stol kerpa di pai ba kamu pensep ay gini kala ke kebu de pi chimnya kita gijing iu pi cek di kejo di citam yang pi yo yo pi dawai Demite yo ite gisembe priang kadiwa ye pi mentugasni do ni dari ke program yang idaman ko wai kublai sipun